bit машина, трактор, barısı da. Allah'a şükür. Tüzük. Asfaltlar kırgan. Su var, gaz var, ime. Kanalizatsiya var. Mine bu nigiz benim evi bile babamның nigizi. Әниемнің туған nigizi. Onlar 8 bola idiler. Eski yurtuna endi jimirip attılar. Anda hazır bakşa, kichkinagina bizning qiyarlar, pomidorlar üse, gullar üstirib matasham. Hem min adman soyim bunda rahatlanib 100 kilometr Qozondan qaytib жүрeyim. Bu yangi yurtni tuzdilar endi opalarım, abilarim birgalashib. Bir kim bunda yaşamasa da nigiz saqlansın deb, bu yurt var, o bizni kütüp tura. Biz bunda tuğanlar jiyilishamiz. Men endi o'zim qayt qalaganda men qayt qalayım, amina bugün biz jiyilamiz bütün zurg'oylarimiz bilan. Qizim Amerikadan qaytdi, o'g'lim kelinim bilan, kichkina o'g'lim keli, ani keli. Ertaga Gulzada Pag'izning tug'an kuni, 77 yosh. Gulzadaning tug'an kunini o'tkazamiz ertaga. Ovulda jiyilishib, anlari endi 9'unda bütün zurg'oylarimiz bütün nasil bilan jiyilishib, tag'in shunday bayram etamiz. Shunday naslimiz bor, Allohga shukr. Negizimiz bor. Negizingizni saqlag'iz. Benim ani yaşı Yaltı bilan Qozon orasında. Ne hazır Qozonga qaytdi. Onun ışığı yanına qaytdi, Shirinni ko'riga qaytdi. Hem endi ovulga da bit yaratib qaytib jurayik. Sariq suyamiz, qurban chalamiz. Hem endi tug'an kunin ani bit yarata endi tug'an ovulida o'tkazgan. Shunga ko'ra biz ertaga munda qaytib Anining tug'an kuni o'tkazamiz. Bütün zo'rg'oylar, bütün nasl jiyilishib, hem endi shunday negiz yurt bo'lu, bu bek zo'r baxt. Kimning negiz yurtig'iz bor, saqlag'iz. Qaytir negiz yurtig'iz dil bo'lib tursin. Tatar için, millet için bu bir kerakli, bir muhim narsa. Bunda fotolar bor bizning. Opalar birga shu shovlarni, mana ilk ishinchi bo'lgan, shulay aytib buldirga turishganlar. Men bunda ko'rsataymi hali fotolar. Bizning shu abi bobolarning fotolari. Biz bunda najiyamiz barısında. Bunda abi, bobay o'rtada o'tiralar. Abi bilan bobay. Ve bobay frontavik, Shayxiyev G'umar. Hem endi 4 yigit bo'lgan alar, 4 yigit, abiylar. Hem endi 4 qiz. Mana Sabantuyda Alberto abi kishisi, kirashchilar edi 4'si de. Amna bunda abi o'tira, abining oldinda ana ani Gulzada Pag'iz. Ko'rasizmi? Abining oldinda o'tira kichkina Gulzada. Gulzada Pasafiyulina. Aning aslida men tatar yoshlari kunlarida qolfaqmi. Shulay, mening bolashaq. Bu mening Amar bilan Shirin kichkina shaqlari hali. Ve shulay aytib bunda anining to'ylari butunisini, bütün tuğanlarının fotolarını şurada jiyamiz. Gulzada Pag'iz qaytgach, uram bo'ylab yurga yoratami, nechik mana? Uram aylanam avul uramlarin. U bigrek de yorata. Shika maktabi bolalar bilan aralashirga. Shigu bilan ular shabab kelalar, ani quchoqlaylar. Onda bit munda bit folklor tugaragi buldirdilar. Shunday motoritna Gulfiya xonim bor bizning ulalarga bizning yulalarni, tabışmaklar, eğitimlerini öğretip ular shunday folklor programmasi buldirdilar. Hozir tag'in teatr bor. Shunday motoritib teatr qo'yalar bolalar. Şuna göre şike bağları, o şike şişmelerin işkenge miken bilmem bir kejardı, bir iskitkiş. Bu namazlıklarını sonra Rezapa şunu hatırlı köp yiyip koygan qofu itigiz kanji bayıp ko'rsay bilen. Biz ne konaklar jiylar bitinde biz hazır mında yine jiyiştirip şistartip konakni qarşı alarga әзерләп turabız. Bular namazlık qaraymi? Namazlıklar, kütlikler, garmonlar ko'ram, bu kimning garmonlari Rezapa? Bütünüsü oynay. Kimler oynay? Oilada bütünüsü talantlıydı. Abilar 4'isi de oynaydı. Opalar oynay, Ruşaniya apanining singlisi, Firuza apanining opasi bütünüsü de garmonda oynay. Ertaga jiyilishqash tovushlar eskitkish motorlarni mo'ngla. Ana bu Saratov garmoni. Shular qo'lga olib oynaylar. Muzika bilimlari bo'lmasa da, artist bo'lmasalar da, bütünüsü de shulay talantli oynaylar, jırlaylar. Bu yurt jonlana endi shunday xalq jiyilg'ish. Shigirdab turgan bek motor ne? Allohga shukr. Allohga shukr. Har kim o'zining ulushini kiritdi opalardan. Mebellerini getirip, o'rnashtirib, bu yurtni shunday jonli yurish uchun ko'p xizmat solindi.
Хәзердә гел киләбез, карыйбыз, рәтләп торабыз. Йорт бит ул ни, күз колак кирәк аңа булырга. Йортны яратып тотсаң гына ул матур булып тора, җимерелми, бозылмый. Менә амин шулай булсын инде. Яшьләр дә кайта торган булсын, тартыла торган булсын авылга. Бик матур шуны хәтле менә монда. Менә журналистлар шулайлар алар, күрдеңме? Бөтенесе күрәләр, бөтенесе. Субханаллах. Минем вообще хыялым монда гел бакчасы итәргә. Шулаймы? Минем вакытым бик җитми иде. Мин башта мин бер суган гына утырттым, петрушка. Аннары менә җиләк утырттым. Инде елдан-ел ничектер менә аппетитлар нитә? Күбәя дә. Тагын өстәдем, менә хәзер инде бу җирдә калмый закланый. Аннары бөтен җиргә Ташларны каян җыйдыгыз, субханаллах. Ашламаны. Ташлар менә нәрсә. Бу монда нигез иде бу урын. Нигез ташлары буймы? Ман чыгалы алар, казыган сайын. Субханаллах. Менә Әнвәр менә бу агачны казып, менә зур ташны казып чыгарган көчкә. Гел чыга да чыга. Бу урманнан китерде, менә. Ничек әле бу татарча? Күркә, нарат күркәсе. Субханаллах. Мин әле ни шундый оста бакчачы түгел, но менә шулай. Үзегезгә җан тынычлыгы табып, рәхәтләнеп шундый җирдә казыну, җирдән бер шифа алу, үзе бит инде ул. Энергетика. Рәхәтләнәм. Аның технологиясе бар, нәрсә җирне каплый, мине. Әйе? Аннары күрәсеңме, анда металлар тоже ята. Әнә, металл. Дигәндә металлар. Аңа шундый бер ни сибәсең, компостин кебек әйбер, Кутамырларына хәтле чабып чыгасың бөтенесен. И ул җәй буе шулай капланган була, үсми. Киләсе елга ашкач ул инде менә кара җир була. Шу үсми. Ашламалы. Һәм шуңа мин чәчәкләр утыртып чыгам аннары. Аны казыйсы да түгеләм. Безнең технологиясын белегез.